Ka pēpere te haki Tino Rangatiratanga ia Shane Young, kai whawhai UFC ki Hingapo. Ka noho mai ko te whawhai tua toru o te toa featherweight no Ngāti Kahungunu, ia Rolando Dy, hei ahurewa whanake i Te Reo Māori. I pakeke mai te toa he rua te kau mā whātau te pakeke ki te rohi iti o Maranui ki ahuriri. Ko te ahuatanga o tana whakamau i te haki, he whakatipu i te pū manama o ia kai whawhai Māori ki ngā mahi MMA, he hāpai a rātau kia eke ki te taumata angitu o te ao whawhai. There's two main reasons, and there's reasons that are for myself and the fight, and then there's reasons for others like my family and people watching the fight. For me and myself, recently, probably in the last year, especially with my new girlfriend, she's reintroduced me to my Māori side that I really kind of pushed away for a lot of my life. Karu, iho, niho. Aha koa iti nei tōna reo ko noho Māori ia me tana hoa wahi ne. In terms of scale of like things that I've done in the world, that'd be crazy to be the first person to carry a Māori flag into battle, and also when I win the fight, I want to be the first person to speak Māori on the UFC like cameras. Ko Rolando Dy te hoariri e kainamu mai nei, hei te rua te kaumātoru o rāra o pipiri, hei tāna i tōna tamarikitanga, ko wai I mōhio ko te whawhai tana mahi. I think it'd be just real dope to have some Māori people to look up to. Hei ngā wiki e heke mai nei ka tuku tono atu ia kia kawe I te haki Tino Rangatiratanga ki te UFC, e ea I te kōrero, e tū rangatira ai ia I te ao MMA.